Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kipat ba bayat bayeng hasor nongpo mentah ke janmit, kila light tau na ke jing mensau, ha ke baki bom pataka kila betei kensan, ha ke bai ke kali ke bedi kitei ki jait bom harut surok ba hasor nongpo. Kani ke jingja kala ja mentah ke janmit ha kapor kumbasan citeng AA ha ke bakat kum ke jing athu jong utrai bedi ya kitei ki bom ha ke bai ke kali Maruti van ke badon yau registration number ML Shipho B Lai San Pranot yau bala tip kerteng kum umishan nongrum na umsning bakaladon ka jing one hit bom jong ki kat tu kan ningut ki briu ha ke bakila persang bantang bat kendit kensan uway ni kita ki bom ula betai bat sit lot ki way pat ki badon hapo katei ke kali ya ki bau udang mud bandi don bok bah ka te ke jingja omsham la don kanu ke jing mensau lani ke jingja bas ngosi bat hadien ke jing betai bashir kai jong ki bom la wan ye rap no de ki pat ba ki bala senret bat pelip ya Oi. Lah. Ish. Tikali rupiah saya. Pete kita yang ini dah. Lah kimti berapa ini terbarang terai. Kadang-kadang bandar besar yang tu begitu ya. Tu kan. Abo ka dia Happy New Year. Oh. Baca ada mana buan berstumar se nomor rontit bom kita kuat tes ki orang tu bom dengar dia bertang mengai dia bertang tu perlok dia tang tu perlok tu kemding kan situ saya mengepor juga kamar situ man kapor bisa tes kamjai re kemudian taksi tes ka pleno bom remder barit tu bom balai purka tu bom slap dah barit kei bala jular ne ga jing berjular tip datang itu tadi itu ki bom dan disebar kan tang itu penmi surok dah itu berjular jam dah baca ada mana buan berstumar se nomor rontit bom kita kuat tes ki orang tu bom dengar dia bertang mengai dia bertang tu perlok dia tang tu perlok tu kemding kan situ saya mengepor juga kamar situ man kapor bisa tes kamjai re kemudian taksi tes ka pleno bom remder barit tu bom balai purka tu bom slap dah slap barit kei bala jular ne ga jing berjular tip datang itu tadi itu ki bom dan disebar kan tang itu penmi surok dah itu berjular